o santse re tse thulaganyo ya itlhabe botlhale mme ebile re le mo kgweding ya bašwa gompieno re gasa ka tlhamalalo re le mo kgologelong ya bašwa mono Rustenburg mme ebile ke boele go go wena ero le gore go fitlha ga jana wena ke eng se le goreng o ithutile sone fa o sa le o fitlha mo kgologelong mme wa ka maitemogelo a me e sa le ke fitlhile mo kgologelong gore before o tsa tshwetso o nne fatshe sentle o nagane ka yona sentle pila gore a mme ke yona tsela e kgotsa ke se ke tsayang as my best decision because of go tsa ditshwetso o tatile mama ish ke dilo tse le reng sentle di helletsa di etsa at the end of the day ke wena o tlo go feleletsang o amenya ke sengwe le sengwe se e leng gore o se dirile ditlamorago tsa dilo tse o di dirileng tsotlhe di tla mo go wena o le monotsi Clemente wena ke eng se le goreng o ithutile sone nna se ke ithutileng sona gore whatever you tell yourself every day is either will lift you up or tear you down ke bolela bja nna ka lebaka la gore nna ke traile o phela bophelo bo leng gore a sebaka ke lebeletse batho ba ne ba le close le nna di a choose di chomi ba ne ke phela le bona le nna ke nya go fita ine ke fa ba fitlha fa ba simolola jalo go tsena sekolo lo dira eng go ba rotloetsa gore ba nne le sabe mo mananeng a kgopololo ile gore a ba thusa gore ba fetole matshelo a bone re lebeletse gore re ba bontshe gore ha gona le thuto o ka gona go itirela tse dintsi le tiro o ka e humana a o tswa mo tronkong dikolo tsa rona di na le barutisi ba ba nang le maitemogelo dikolo tsa rona di na le mafaratlhatlha ka ofela a o moithuti a ka wa batlang re etsa le netefatso ya gore mo ba dulang ba dula sentle gore ba be le nako e ntsi ya go ithuta mo re leng mo centereng e ya batjha re na le nomore e lekanang ka 101 out of 101 go bontsha fela gore programa ya rena ya thuto e dira sentle re na le ba 14 ba le gore ba mo grade 12 re na le 14 e nngwe gape e leng mo grade 11 re na le 17 e leng mo grade 10 so 45 of them out of the 94 ba ba leng mo sekolong ba full time ga ba fetsa ka grade 12 re tla be re thusana le bona gore ba tswetse thuto tsa bona go pele re lebeletse gore ba be le bokamoso bo botle a re tshware fela jalo ntate Seatle ka jalo ka nako tse dingwe fa ba tshwarwa bano ba latlhwa ke masika ka ntlha ya gore ba amegile mo bosenyi ka jalo lefapha le kgona go tsereganya jang mo ntlheng eo me ra leboga go ya ka molao o wa Child Justice Act o na le section e gatelang thata e re bitsa re ke restorative justice ha re lebeletse di programo tsa restorative justice di gatella gore go tshimolla ha ngwana a tshwarwa a ira bosenyi go nne le tsirigano
mme ko morago le ha ntse a tsweletse ka tsa kgopololo o fitlhela ngwana go na le di-programo tse di rotloetsang gore legae ko lapeng ba mo amogele society e tle mo amogele ka gore re a ruta gore di-intervention kaofela tsa puso ke tse di lebeletseng gore ngwana yo o sentsana le bokamoso ngwana o ga latlhiwe ngwana o tshwanetse ke gore a tle a rutiwe a tla kgopolwa a bontshiwe tsela a busetswe mo tseleng mme e tle go nna a very well dignified citizen. E tshware fela jalo ntate Seatle tla re fete ka ba go mme fa re boa re tswelela go buisana le bašwa bano re utlwe gape gore fa ba tswafa mo kgologelong ke eng se le goreng ba ikaeletse gore nna ke tlile go se dira re batla go utlwa gore bona ke manana a feng le gore dipalane tse di feng tse le goreng ba ikaeletse go di dira mme tla re fete ka ba go be re tla bo SABC News fa o fetile ke nngwe ya dipuisano mo thulaganyong ya rona ya dikgang e tlhabe botlhale gore setse tsele le tsele mme o batla go e reetsa re etele mo tsebeng ya rona ya Twitter @SABC Dikgang kana tsebe ya rona ya Facebook Dikgang Motsweding fela mo Motsweding FM konka bokamoso. Kwa PSN re a itse gore morutisi mongwe le mongwe o na le dikgwetlho tse di kgethegileng tse di tlhokang ditharabololo tse di farologaneng ke sone se o re fanang ka motseletsele wa di-textbook tse di dumeletsweng ke CAPS go akaretsa Platinum, Spot On, Focus le Today go go thusa ka tiro ya gago ya borutisi. E kopeleng dikhatalego jaanong mme le ne le tšhono ka gapa e le nngwe ya di-Lenovo P11 tablet tse 3 WhatsAppela fela hi go 060606 1675 kgotsa bula za.psn.com go melawana le dipeelo. Natlafatsa masola mmele o itshireletse kgatlhanong le mofikela le mokgotlhwane lerumo ke la maatla na le tšhono ya go gapa 10,000 rand beke le beke reka di-capsules tsa lerumo kgotsa marothodi tsa snepe sa till sleepy o se WhatsAppele go 073 450 9678 go melawana le dipeelo bula sourceherbal.com lerumo the spear to better health. Afrika Borwa e simolotse ka thulaganyo ya go sutisetsa kgaso tsa analog go ya go digital a o bogela television ka DSTV, OpenView, StarSat kgotsa streaming platform o ka se amiwe ke go timiwa ga analog etela dcdt.gov.za kgotsa re leletse mo go 0860 736 832 molaetsa ono o tliseditswe ke Department of Communications and Digital Technologies. Ithalo botlhale mo Motsweding FM konka bokamoso. E ro bongwe fela metsotso pele ga ura ya bongwe o tsantse re tse thulaganyo e kgethegileng ya gompieno re le mo kgolegelong ya basha ya mo Rustenburg mme bile re tswelela tla re go go wena Errol re bua jalo ka gore ke eng se le gore o ikaeletse go se dira fa o tswafa. No I'm ikaeletse go nna a responsible citizenship ga fihla go ntle go nna a responsible citizenship ga gore o tshwanetse go inaganela o le nosi mo lefatsheng ne. Consider other people's feelings when doing some of the things in life. Ke a itse go na le tse dingwe di tlhoka wena as an individual but o nagana gore se ke se irang motho o mongwe a mme wena o tla se appreciate gotsa o se amogele ge ba se ira mo go wena. So go tshela le batho tender care ya tlhokega go mang le mang nna that feeling ya gore a mme ge ke le motho ge ke tlhoka thuso ntseng yana le yana nka approach anyone, be free to everybody. So unity is the power mo. Thank you. Tla rutlwe wena khotso gore wena fa o tswafa ke eng se le gore o ikaletse go se dira. Na se ke ikaletseng go se dira ke gore ke a ge batšha ba kwa ke dulang teng gore botsotsi ga bothusi ebile le gangster life le gore nkgale re phela e phidiwang go ke phelang teng ga ithusi e tla go fele phelele jwa teng ke kgolegelo fela kgotsa ke lefu. Ka jalo a o ipona o le a motivational speaker kgotsa o tlhotlheletsa bašwa gore ba se jalo mo bosing ke se o se ka yang. Nna ke ipona ke le motivational speaker mo batšheng ba ke tlo go golang le bone ba ke tlo go dulang le bone. Tla rutlwe wena Clement gore wena ke eng se le goreng o bona o tla se dira go dira pharologanyo mo setšhabeng ya fa o tswafa. Senga se irang ko le ka go motivate youth ya ko ke tlhango teng gore
crime ha e patele diphoso ra di re le batho mara tshwanetse re ithute go tswa go diphosong tse re di rileng re triele ka matla go irang go wina dipelo tsa batho ba re ba utlwisitseng botlhoko le trust hape re ska focusa mo dilong tse leng gore di ka seke di a re tswela mosola re utlwisitse batho botlhoko thata ko ntle so le nna ke nyako leka ka matla gore youth e ska tsamaya mo tseleng nna ke tsamaileng bona ba ka nna tsa ba sebelela ke nna ke bileng le yona o ka ba le possibility ya gore motho a tlo khofale or maybe a tshwarwe a rantsa tshwero bjana e be batswadi ba moshia beka penana le yona e sa tlo ba le yona a re tlogele mo re tla bua re nela basha molaetsa wa thotloetso tla re ikutse ka wena Nico gore wena ke eng se le gore o ithutile sone nna kontle ke rata gore nka ba an active citizen mo community e ke tswang mo yona whereby ke tlo ba able to participate mo di community programming and so on. Ntate Seatle basha ke bano re solofela gore fa ba tlabe ba tswile ba tlabe go na le se re bitsang support e le gore ba e tlhoka go tswa mo baaging gore ba ba amogele gape le kwa malapeng a bone lona jaaka lefapha le tsereganya jang kgotsa ebile le dirisana jang le mafapha a bangwe gore le kgone seo me ke a leboga rata go neteletsa basha ba rona gore puso e ikemiseditse le gore re leka ka bojotlhe jwa rona gore re le mafapha a puso re bereke re dirisane mmogo ga mmogo le setšhaba gore bana ba tle ba nne le bophelo jo bontle ke ka moo o bona ha re lebeletse diprograma tse di kontle go na le tsone tsa dibasari go na le gone gore puso go nne e fetola lenaneo la dithuto gore bana re ska ra tlhola re batla fela a kwale ko sekolong a pase dibuka tsa sekolo mme re rotloetsa le vocational program gore bana ba ithute ka tiro ya diatla ka ga jalo re ka rata go rotloetsa thata basha gore a ba nne le alternative mo bophelong ba bone ba tle ba bone gore ke nnete crime ga e duele mme ba tle ba leke go dirisana mmogo le setšhaba ga mmogo le batsadi ba bone le ga mmogo le puso gore maphelo a bona tla fetoge e bile o bua jalo ka se le goreng ba se dira ke bone bontle fale ba botaki dio tse le goreng ba di dira mme tla re boele kwa go wena commissioner gore go na le ngongorego ya gore ba tshwara ba fa ba sena ba gololwa ka parola ba boela gape ba amega mo bosenyi ka jalo lona lo dira eng go netefatsa gore basha bano ga ba amege gape mo bosenyi fa ba sena ba gololwa ke a leboga ga re ba lokolla ka parole re ba tsenya ka fase ga programa ya rena e nngwe re e bitsang community corrections re na le di-parole officer re na le di-office mo setšhabeng re a re ba etela ka letsatsi re netefatsa gore ga ba robe di-conditions tsa parole ka ntle le mo re ba thusa o humana mebereko or o humana se leng se botlhokwa se ba ga se dirang mo community fela se leng gore re lla ka sona se segolo ke gore community tlamele gore e ba amogele le di family tsa bona di ba amogele ka baka la gore ha ba loser family support ra ba tsaya re ba busetsa gape ka mo tronkong re ba fa thuso le thuto o ya ka mokgwa ke tlhalositseng ka teng gore ba kgone go ipereka ha ba le ka montle ba ska ba boella ko bosenying re a itumela gape le gore bona ka bo bona basha ba rona ba ba le mo tronkong ba ipuella ka dithuto le thuso e re ba fang yona ka mo tronkong go simolola ka diaparo tse ba di apereng di diriwa ke bona dijo tse ba di jang di lemiwa ke bona di apeiwa ke bona re ba ruta boikarabelo ke ka moo moeno wa rona jwale ka lefapha o re tshokollo ya batshwariwa ke maikarabelo a setšhaba corrections is a societal responsibility
re tswelela jalo mo puisano yona re bua jalo le bašwa mme ebile molaetsa wa thotloetso ka bokhutswane fela mo di-second di sekai fa bašwa molaetsa wa thotloetso molaetsa wa mo thotloetso mme ka nna gore bašwa sentle a ba ikitse gore ke bona bomang ba batla go fitlha kae obviously go le motho fela o tshela go re botshelo ba gago destination ya gago e teng gana mo gaufi ga e go go so ba nne le persistence le perseverance mo dilo tse ba di dirang ba gotlelele thuto thata gore e ba fe kitso ka botshelo jo gore re a leboga a re kutse ka wena Nico re utlwa gore wena o ka go bua le bašwa o ba rotloetsa o ka reng ka bokhutswane nkare batjha kontle kwa batloelo o etsa dilo ba lebeletse environment le background e ba le mo yona ba ka change ntho so ka bo individual ba bona ba ba active ba ba le matla o bala o dibuka tsa bona wena Khotso nne se nka rotloetsang batjha ka sone ke gore batjha tlampe ba ithute se le gore mo go bone ke bomang bone they should sit down and self introspect themselves in the future what do they want to live a better life or se ba se batlang ke go live the way they live go phela ba lelekisana go phela ba tlhabana ba phela ba dira dilo tse dintse di busula against each other and a re le batho gape tlampe ba itse gore we learn from each other a re phedisaneng jaaka batho re a leboga re tswelele go gore re tlogele fa mme re tswelela ka live streaming ya rona o ifihlela jalo mo YouTube ya rona ke SABC Ditaba _ Dikgang mme re tswelela go gore re tlogele fa re ye kwa khasong ya Dikgang le Mesedisi Nkwane mo ibile mo re ikhutsa ka tseleng jalo re dirile go lekane mme ibile ga ke no se ne re patile re tswelela pele ka puisano yone e tswelela pele mo go live streaming ya rona me ga jana tla ke dire jana Okay. Motsweding FM kon ka bokamoso re tswelela pele ka puisano ya rona mme bile re tswelela jalo mo YouTube ke SABC Ditaba _ Dikgang bile re le mo kgweding ya bašwa re etetse kgolegelo ya bašwa mono Rustenburg re mo re buisanang le bašwa bano ba le mo kgolegelong ka ga bosenye botshelo mo kgolegelo le gore ba ikelela go fetola jang matshelo a bone fa ba tswa mo kgolegelong mme bile ga ke no se gape re na le bang ba rona ke ntate Watson Seatle
ebile o emetse jalo lefapha la bosiamisi le lefapha la tlhabololo ya matshelo a batho mme ebile gape le commissioner wa nakwana ke ntate Makgothi Thobagale ke ene le goreng ona le rona go samagana jalo le ntla eno gore bašwa ba se ikamaganye jalo le bosenyi. Ntate a re tle go wena ntate Thobagale gore go diragala eng fa ile gore musha o na le kgatlhego go nna le seabe mo mananong a lona a rehabilitation a lwa mo pateletsa kgotsa lo dira ka tselentseng jang gore ba kgone jalo gore ba nne mo mananeng ao? A re ba pateletse fela re buisana le bona re ba bontshe manane wa rona re ba fe boikgethelo re ba advisor molao o re tshwanetse re ba sokolle ha ba sa attend mananeo a rona a tshokollo go ba buima gore re ba dumelle gore ba tswe ba tsene ka mo systemong ya parole ka baka la gore re santse re netefatse gore ha ba ya ko community ba lo dula le family tsa bona e tla be le badudi ba ba nang le maikarabelo ha re ba pataletse fela re netefatsa gore ba utlwisisa and bontsi ba bona ba dumela because molao wa rona wa Correctional Services Act ka ga se ke bontshitse a re simolola ka program o re swantse re ba direle plane ha ba tsena fela in the first 7 days santse ba be le plane gore ba tlo dula jang ka mo kgolegong ha ntse ba le busy ka kotlo e tla ba ifilwe ke kgotlatshekelo. A le bona bašwa bano mo matsatsing a ntlha ba palelwa ke go adjusta botshelo mo kgolegelong? Re bona ba palelwa ka ge le bona ba beile bontsi ba bona gore go buima go tlwaela fela re na le ba direla leago ba le gore ba tlhokomela re na le security officials ba leng gore ba netefatsa gore le bona ba dula ba bolokegile. Re na gape le manese re na le ba bophelo ba ba netefatsang gore ha o lo rona le mo lo ra ba ikutlwe sentle mo mmeleng le mo monaganong re ba fa thuso eo. Tla re go wena ntate se atle gore bangwe ba bašwa ba ile goreng re buisana le bona mo pegong ela ya mmega Dikgang wa rona Zablon Maine ba re seemo sa botshelo le huma le botlhokatiro ke nngwe ya mabaka a ba pateletsang go nna le seabe mo bosenyi lefapha le tsiboga jang mo ntleng eo? Me ra leboga bo issue ya poverty ke lebaka le le serious le leng gore ke kgotla ke kgwetlho e kgolo go puso wa rona mme puso ka lefapha la social development ga mmogo le mafapha a mangwe a go tshwana le agriculture ba leka ka bojotlhe gore malapa ntseng yalo a tle a identifyiwe mme go nne le thuso e ba tsengwang ka motlase ga yone or programa e ba tsengwang ka motlase ga yone o ka lemoga gore puso ha sa le ya fetola seemo sa go ka thusa setšhaba ka go sa lebelele lefapha lengwe le lengwe le nna le programa yone ba tshotse dithuso tsotlhe ba di shobokantse ke ka mo bona le go masepala ba ba local government le bone ba agi ba rona ba ikwadisa ha o ikwadisitse gore wena o motlhoki go na le diprograma tse dingwe tse leng gore mafapha mangwe a tsena mafapha agriculture ba tla ka food security lefapha la social development ka la nakwana because social development e fana fela ka a short term interim in terms of food parcels but then le agriculture ya tsena ka gore e bontshe jaaka re itumela thata se kgotla ke correctional service ba se etsang jaaka re bona bašwa ba rutiwa go lema ba rutiwa go itirela ka matsogo ke sone dilo tse leng gore puso ya leka gore mafapha mangwe bana ba bana le bokgoni ba tswang mo difamileng tse ba leke go tsengwa mo diprogrameng tse mme go nna le financial support mo e leng gore e nna teng ha bana bao ba na le boikemisetso so thuso e teng la ha e se enough e sa fitlhelele malapa otlhe ke re ke tla mo ntleng eo gore go ya ka lefapha ana go lekane ka ntlha gore bangwe ba bašwa bano ga se fela ba ile goreng bana go na le lehuma kana ba humanegile ga se bone fela go na le ba ile goreng malapa a bone a siame mme ga go lekane me tota ga go lekana lebaka legolo la maitlhomo mogolo a social development
ke go fetola batho menagano ke go ga se fela ba ba leng ka fa gare ga tronko mme le ba ka mo ntle le batsadi ba le kwa go retloetsa gore a re neng le ponelo pele e farologaneng le re ipona re le mo goneno yana ke ka mo go nang le diprograma tse dintsi tse di dirwang ke social development tse re di bitsa re ke community awareness re na le di family preservation programs tse leng gore di kgona go lebella malapa di kgona go lebella motho ka bongwe like case work ma ile gore ha ba motho a ntse yana a itlisitse oro a rometswe ba kgona go nna lene ba buisane lene ba mo fetole the way a bonang lefatshe ka teng the way a iponang ka teng ba mo fetole ba le go mo thusa gore a fetoge go bona gore mara tsela e ke bonang gore ke tla fitlhela dilo ka tsela e ntseng jana go na le tsela tse dingwe tse re tla di dirisang go ka fitlhela ditoro tsa rona e bile o buile le ntlha e botlhokwa ntlha ya community awareness a re bue ka baagi gore ba kgone go amogela jalo gore bana bano ba dirile diphoso ba fano ka go ntlha gore ba dirile diphoso mme jaanong ba dueletse diphoso tsa bone ka go nna mo kgelegelong fa ba fitlha kwa ntle kwa kgolegelong ke eng se le goreng baagi kana ba masika bone ba ka kgona gore ba amogele gape jaaka bana ba bone ha ba sentse ba le ka fa gare kgolegelo jaaka ke boletse ka di-probation officers puso e bereka ka lenaneo ha ngwana a tshwarwa probation officer a etsa se re bitsa re ke developmental assessment mo developmental assessment enye go na le tsa gore bokoa jo bo leng teng ko malapeng ke jo bo feng mme ha ngwana a ntse a leka mo correctional service go na le ditsiriganyo tse dingwe tsa go gae tse leng gore badiredi loago ga mo go le di-probation officers ba leka go thusa lelapa leo mme se se botlhokwa thata ke gore re leka gore ka di-public or community awareness or public education re leke go thusa go bontsha gore tshenyo ke mokgwa wa motho mme mokgwa o kgona go tlhatswega ga o matare le motho ha a kobololwa motho a rutiwa o kgona go tswa mo gone mme e re ha motho mafapha maleba a mo thusitse ha re mmona re ska ra mmona ka tsela na tswa ka yone mo go rona ke yone ntwe re ile ka nthata re go social development gore re leke go supporta lefapha la correctional service re leke go supporta mafapha rena go tshwana le a sepodisi gore re bone gore se criminal justice system isi kaeletseng ile go aga a better and a safe South Africa re tle re fitlhelele mme pele ke ipotsa ka monitoring system gore le batloge fa le sena go na le program e le gore e tla be e lebeletse gore bana ba after dikgwedi di le 3 kgotsa ngwaga bana ba eme mo semeng se sentseng jang monitoring system ya lefapha e eme jang mo me o re ke bue ka thata ke bue ka ba ileng gore gongwe ga se ba fitlhelle fa ba ileng gore ba tshimolotse mo bosenying ba be ba go nna le intervention e nngwe re bitsa re ke early intervention ya di-diversion services e leng gore ke ra ngwana gore bona re go supa ka monona o dirile molato o ntseng yana mme molatong o re go kgotlatshekelo re go tsenya mo programeng ya gore o go tokafadiwa o ntse o le mo gae ke e fanang bana ba rona gore ba rehabilitate within the community mme ngwana o ntseng yalo ha a sentse a le mo lenaneo la social development ha hetsa ka program eo go na le ntwe nngwe e re bitsa re ke tracking tool lenaneo le leng gore mechanism le gore o dirisiwa gore ngwana yo la ntse a feditse ke di-program but go nna le lenaneo la gore o elwa tlhoko gore a tse a di ithutileng tsele a ntse wa di diragatsa sa bobedi ke gore o connectiwa le di-network tse dingwe tse leng gore di ka mo thusa like re boletse ka la agriculture re boleletse ka tsa bomasepala tse e leng gore le social development e na le lenaneo le lengwe ba re ke la community development mo e leng gore ke lone la di-project tse le gore bana ba tsengwang mo go tsone ba bangwe ba thusiwa le gore ba ye ko dikolong go na le ba bangwe ba e leng gore ga sa tle mo tronkong
mme o ile a ira molato o mme e re ha le go kgotlatshekelo a ikotlhae thata go tshimologong e seng a ikotlhaya a sentse a sentensiwa le ena go tshimologong a bontshe gore molato o ka ikotlhaela mme bile ke o dirisitswe ka mabaka a ntseng jana ka report ya probation officer e kgonang go tlhalosetsang khoto le seemo sa ngwana yo ngwana o a fitlhelwe a tlholwa le ha ka ba a committile murder or a committile se re bitsa re ke schedule 3 in terms of this act tse le ke di serious offenses then o felletsa le ene a fiwa kotlhao ya kontle mme ha a ntse yalo o tsengwa mo programming tse e re ha fetsa go ya ka potential ya gago re fitlhele re mo linka le di other opportunities ba bangwe ba na le sego ba kry le di bursaries mme ha ntse le ka mo social development ke di social workers tsa rona bana ba ntse ba mo rotloetsa gore a feletsa a feditse mo sekolong a re buela go wena ntate thobagale gore ke dintlha tse dingwe tse di feng kana go tse dingwe tse di dirang gore go nne bokete gore bašwa bano ba retelele jalo go go amogela gore ba kgopologe ba nne mo morago gore ba fetse katlholo ya bona kgwetlho e kgolo e re kopanang le yona ke ya se re se bitsang di genge kapa go tsalana ka mo kgolegong le ba bang ba leng gore ba ikgethetse gore bophelo ba bosenyi tla ba bophelo ba bona e fela rona ya le ka lefapha re na le programe re bitsang ya gang reduction strategy mo leng gore re a ba ruta ka bophelo bo leng gore bo tlamile gore ba bophele ka ntle ga tsona di gang re ba bontsha le gore makoa a di gang ke eng re ba bontsha le gore kotsi ya gore e be maloko a di gang ke eng ke ka mo utlwileng o mongwe wa bona a bua mo kgatlhanong le di gang ba bang ba tsena ka mo re ba kry le gore already ke maloko a di gang re ba ntsha ka mo di gangeng re na le lenaneo gape la tla ke go emise fo ga o bua jalo ka di gang go na le gore mo kgolegelong go na le makgotla gongwe di gang tse le goreng di teng a ke nnete seno kgotsa ke sengwe se le goreng batho ba leng kwa ntle ga ba sitse ke setse ke beile gore bang ba bona batla e le gore ke maloko a di gang ka baka la gore ba tsenela di gang tse oro magotla ba le ka ntle ha ba fitla ka mo kgolegong ba le ka gore ba tswetse magotla ao pele rona ra ba fedisa a ba kgona go tswella pele ka tsona di gang tse dingwe mo kgolegelong a ba kgona go tswella pele ka baka la gore ra di fedisa le bona re ba ntsha mo tsone le di fedisa ka tseleng tse jang ke re na le mananeo ke yona ntho ne ke le ka go itlhalosa re na le mananeo gape a dikereke ka mo kgolegong re na le mananeo a go ithuta go bala re na le mananeo a tsa setso re na le mananeo a tsa metshameko ke mo re ba bontshang gore go na le magotla a mang a lokileng a thusang a bopang botho bo botle mo mothong tla re boele go wena re simolole ka wena role gore jaaka ebile commissioner a ntse a tlhalosa jalo ka di programs tse le gore di farologana bua jalo ka di activities a bua jalo ka bokgwele ya dinao kgotsa go botaki ke bone jalo le merogo fa ke tlhagelela jalo wena ke activities tse di fentse le gore wa di dira mo kgolegoleng gore we keep it busy ever since I came in prison ka 2018 I resumed my grade 11 ka 2019 then gantse nako ya ke participate le mo di programming tse tshwana le go spiritual care working like bo mamruti ba ntse ba teng because they really understand gore nako nngwe mo tronk mo tlisa ke mo wa e tshila fetseng ka di swale yana ba ebile ba itsenya ka ga golegelo ka di swale ntata na go gatisa yana tlhosa gore ne a re tshwana re farologana o mongwe tlile ka murder o mongwe tlile ka rape so the steps tse le re ntse re ditse they are categorized in terms of ba rape ba tla ka fa ba murder so ba murder ba attend the program tse tshwana so when it comes to school it's your choice fela le bona ba tlo dira gore ba go encourage gore ba go bontshe re batla go bua jalo ka activity le gore wena wa itira activity ya ka mama na ke multitask ka mo tronko because of time wasted shall never be regained
Ke tsene sekolo since 2018. It was grade 11, grade 12 ka 2020. 2021 I registered my business management course. Ke thomile go N4. So ne ke ntse ke complete. Actually I did 2 subjects ka semester e lengwe because of COVID-19 Ditaba. Then this time around I just completed writing my 2 final subjects, economics and mercantile. Re a go lebogisa khotso wena ke eng se le goreng wa se dira pharologanyo le goreng wa e dira fa o le mo kgolegelong? Never since ke tsena mo tronkong ke ile ka tsa decision a gore ke activity ya ntlha e tlampe ke etse mo tronkong ke go tsena sekolo ke tsame ke dlalele bolo ke dlale volleyball ko re ke participate mo serek all the activities tse tsotlhe tse di tlhagellang tse le gore ke a kgona go di dira ke a joina. Tla rutlwa wena Clement gore mo di activities tse le gore o a di dira ke se di feng tse le gore o bona gore di dira pharologanyo mo botshelong ba gago di go tswela mosola? Ya ntlha ke tla thoma ka gore ke sekolo ka lebaka la gore sekolo se nthutile gore ke bone gore ntle le sekolo pila ona bophelo. Ke tsena sekolo le library iteng, so to freshen up my mind ke ya ko library ke bala di novel di buka tse le di documentary tsa batho ba ba rileng diphoso tsa tshwana le tsena ke di rile. Tla rutlwe wena Nico gore wena ke eng se le gore wa se dira e bile ke pharologanyo e fele gore wa bona gore e yona le fa o tswa mo kgolegelong o tle go tswela o e dira? Nna ke bothuitara go sekolong ke student certificate ebile ke ithutara go thuto kitso ma grade 11 ma grade 12 mo subject ya economics, and then na further ke ira di N5 courses tsa bargaining public management. Ra go lebogisa mo ntleng e sentse re buisana jalo le basha jaaka re leng mo kgweding ya basha re tse golegelo ya basha mono Rustenburg mo le gore re buisana le basha bano go utla gore jaaka ba le mo kgolegelong ka ga bosenye botshelo mo kgolegelong le gore ba ikaelela go fetola ja matsholo a bone jaaka o ntse utla jalo gore ba mo sekolong ba mo thutong ke se le gore se itumedisa mme bile tla re go go wena ntate Thobakgale ebile re ntse re bua jalo ka manane le gore go itumedisa go utla basha ebile ba dira ba sa nna fela mo kgolegelong ba sa ikutlwele botlhoko ba dira jalo di activities tse le goreng le ba neela tsone ka jalo le re go tswelela pele mo go yona puisano eno a re bua jalo ka pharologanyo le gore le se le bona mo basheng ba ile goreng ba mo kgolegelong ga jana. Pharologanyo ya pele ke gore re bona ba na le maitemogelo a go phedisana sentle bona ka bo bona ba tshwarana sentle. Pharologanyo ya bobedi ke ya gore re bona ba na le maitemogelo ba gona go ipuella ka ga re ba utlwa le mo lenaneng la rona la gone yanong ke bona ba ipuellang ha ba bona phoso ke bona ba intshang pele ha ba na le dingongorego ba di ntsha and then ra di lebella se seng gape sa botlhokwa ka programo tse tsa o bala ko di library tsa education also re bona ba bang ba bona ba khona go kwala dibuka tse leng gore di antshiwa di a publishiwa ba bang ba bona re bona ba ha ba tswa mo tronkong ba khona go tsena mo mananeong a di television jwalo di film leng re bona bophelo ba bona e ba bophelo bo botle se se leng botlhokwa gape re bona bana le tlhompho e leng gore ke yona e leng gore e botlhokwa thata mo bophelong ba tseba o tlhompha motho mong ba tseba re le bona gore ba tlhomphiwe ba santse ba bontshe tlhompho e jwalo ba respect gape le di rights tsa batho ba bangwe gore le bona di rights tsa bona di respectiwe so re bona botho re bona fetogo mo mothong ka kakaretso ha re bone fela fetogo mo se se itseng mo bophelong ba gagwe re bona e le fetogo ya kakaretso mo mothong.
ka jalo a re tle mo ntlheng ya ba malapa a ile goreng ba diretse diphoso mo ntlheng eno ntate Thobagale commissioner re lebelele jalo gore le ba baakanyetsa jang gore ba kgone gore ba buisane le ba malapa ao ba ile gore ba diretse phoso ba ikopa maitshwarelo kgotsa ba simolole jalo gore ba ipaakanye maikutlo gore fa ba sene ba tswafa ba tla be ba kopana le ba boela ko baaging ba ile goreng ba senyeditse le ba baakanya jang mo tseleng le tsetaganya ka tseleng tseng jang. Re na le programa e re bitsang victim offender dialogue, puisano magareng ga o a sentseng le o a phoseditsweng. Puisano e diragala mo tshimologong ya ge motshwariwa a tsena mo tronkong, and then e tswela pele ga ntse ba ya ka mengwaga le nako ba ntse ba tsamaisa kotlo ya bona. Sa bobedi ke gore ha re tlo lebella gore na re ka ntsha mogolegwa mo ka mo tronkong re mo tsentse ka mo programeng ya community corrections mo leng gore ba tla ba setse morago ke di-parole officers. Re fa ba leng gore ke di-victims tšhono ya gore ba tle le bona ba tle ba tsentse dipono tsa bona ba bue ka mogo ba ikutlwang ka teng mo lenaneong la gore re tseye tshwetso ya gore re ba isa ko paroling or not. So in that process batshwariwa ba kry-a yona tšhono ya gore ba buisane le di-victim tsa bona ba ikopele maitshwarelo le di-victim tsa bona le tsona di na le tšhono ya gore ba tsenye dipuo ba tlhagise maikutlo a bona. tla re boele go bašwa a re boele go wena le gore o bona o setse o ipaakanyeditse gore o ka kgona go boela ko setšhabeng ko baaging ko kgaolong o nnang kwa go yona a o bona gore o ipaakanyeditse gore o lebagane le batho ka ntlha gore go tla be go na le dipuo go na le gore ba bangwe ba ka se go amogele jaaka o batla ba go amogele o ipaakanyeditse jang seo? Moaka o itse ke o bua tlhamaletse ne dipuo ke di beela aside gonne dipuo whether you do good or bad di tlo phela di le teng. That is why ke sa gatisa gape gore e ke itse gore ba tloga ka o mang. So go tsaya karolo mo society kgotsa any community participation in terms of bodilo tse tshwanang ka le sport di ka rotloetsa bo batjha gore they must stay away from bad things. So ditiro tsa ka they might determine me as a leader to them. So ke yona tsela ya me. A rutle wena gotse gore o ipaakanyeditse gore ga o tsena mo setšhabeng ga o boela kwa gae ke eng se le goreng o bona gore o tlile go o ipaakanyeditse jang gore o lebagane le setšhaba seo ba senyetseng o boele ko go sone? Nna since ke tsena mo tronkong ke ile ka rutiwa go na le di-programme mo tronkong and no go na le some programs se le gore di nthutile gore ha ke tsena ko ntle I have to face reality ke face se mo le se se tlogetsagalang because ke entse phoso and I have to accept the mistake tsaka each and every way batho ba bua I have to accept it as it is because ke nna ke entse phoso and se mo le se se ke se ding ko morago ga ka tlampa go tlhola ke boela ko morago I have to face forward ke shebele in the future gore e tla nna yang. Tla rutlwe wena Clement gore fa o ka neelwa tšhono wa bua jalo le setšhaba gore ke eng se le gore o ka ba bolelela sone gore o ipaakanyeditse jang a re bue gore fa o ka neelwa tšhono eo ya gore o bue le setšhaba se le gore o buela kwa go sone mo nako e sa fediseng pelo ke eng se le gore ka se bua go bona? Se nka se kgopelang go setšhabeng gore ba mfe chance le nna ke te prove gore vele change is possible with the influence ya di-official support ba re fang yona ke bona ba re traina gore re ko ntle re le ready for re ka face setšhaba gape le nna le maikemisetso aka nka fitlha ko setšhabeng ka ba kgopela gore ba mfe chance e leng gore ke lokise mo nka lokisang mo teng ke zame le motivata youth e tlang the upcoming le ba tswileng mo tseleng re le ko re ba busetse mo tseleng. Tla rutlwe wena Niko gore fa o ka neelwa tšhono eo setšhaba sa gago ga o ka bua le sone ga jana ke eng se le gore o batla gore ba sitse? Nka rata go kopela tshwarelo mo bathong ba le reng ba utlwisitse botlhoko on behalf of melato e le reng iraetse wa bo
and then nka rata pele re setšhaba se nkamoele ka mokgokeleng tse dintšhi tsona kore ba tla bona ka nna le diketso tsaka tse le re tla ba ke di etsa ka le ko ntle di tla ba le different from tse ne ke dira before ke tla Ntate Seatle a re tle mo go wena gore ka mogelo ga se selo se le gore se bonolo go setšhaba le ba masika le ba malapa a bone ditsala ba ile gore ba ne ba phedisana le bone o ka raya setšhaba o reng ka bana ka bašwa bana me nnete ke gore kutlo botlhoko e ka fa gare ga maikutlo ga e fole ka bonako mme se gantsi ga re le mo setšhabeng re na le go ba direla sekai gore ga o tshwere glass e tletse ka metsi ga wa tsholela mo fatshe either intentionally or unintentionally metsi a o ka se tlhole gape o tshwanetse kore o go ga a mangwe wa go tsenya ka mo glasseng ka ga jalo re rata gore a setšhaba sa rona re re batho ba ke bana ba rona ke bana ba ba tswile mo go rona re tshwanetse ke gore re utlwe botlhoko ka ditiro tsa bone tse ba di dirileng ka gore le before ba di dira re le setšhaba re le batsadi re ntse re bua le bone re ntse re ba kgalemela mme ga ba ka ba utlwa mme ya ka puo ya motswana e re ngwana o sa utlwe mola wa batsadi utlwa manong ba tswa go utlwa manong mme re tsa gore kutlo ya bone ya manong ba ka e utlwisisa ka tsela e nngwe ya gore ba buele mo tseleng ga ba tswa ka mo rata gore batsadi re re batsadi ga mmogo le setšhaba a re ba amogeleng gonne ba tswa go ithuta go gaisa polelo ne re ba fa yone mme re sologela gore ka ditiro tsa bone jaaka ba ikhomita le bone ba netefatsa gore ditiro tsa bone ke tsone di tla bontshang re le setšhaba gore ka nnete ba ithutile mo go tse ba di dirileng tse di bosula mme ba tla dirisana mmogo le setšhaba go aga setšhaba sa rona se sentle re rata go rotloetsa batsadi ko gae gore a re ba amogeleng mme re dirisane mmogo le bone ebile re ba support Commissioner a re bue ka ntlha ya restorative justice ga e bonolo jaaka ebile ntata bua gore a kopa baagi gore a ba amogele bana ba mme seo ga se bonolo lona le lefapha le thusa ka tselentseng jang rona re lefapha ka program ya rona ya restorative justice re na le di-projeke tse leng gore re a di isa ko setšhabeng a re isa di-projeke tse re tsa bona baswariwa ba rona re tsa le ba le gore ba mo sectioneng ya parole ra ba isa ko setšhabeng ba bereka le maloko a setšhaba re thusa setšhaba ka go lokisa dintlo tse leng gore di senyegile re thusa setšhaba ka go thusa ba leng gore ba bolawa ke tlala jalo le jalo re dira gore batshwariwa ba rona le ba leng gore ba mo paroling ba atamele setšhaba le setšhaba le sona se bone gore ka nnete go na le fetogo re thusa gape le di-victims tsa crime ba leng gore ka baka la crime e leng gore e ka ba entswe go na le se se senyegileng mo maphelong a bona ge re ba thusa re tlisa le batshwariwa gore le bona ba dire sengwe sa mosola mo maphelong a bona ke ka moo re bonang go ba le kgatelopele mo lenaneong la rona la restorative justice se se le botlhokwa ke gore re tshwarisane le setšhaba sa rona ke sentse ke re ke tla mo ntlheng eo gore baagi bona ba hisa ka tselentseng jang a ba amogela se se bitswang restorative justice kgotsa le bona ba ikgogela morago ke eng se le gore le a se bona ka matlho se diragala mo setšhabeng ka bašwa ka batho ba ile gore ba ntse ba tshwere baagi ga ba ikgogele morago ba amogela ga re tla ko di-community re tla go bona a re thusaneng mo le mo se e leng gore ke kgwetlho ya rona e kgolo ke gore a re na madi a mantsi a gore re ka dira diprograma tse dintsi kapa tsona di-project
tsa restorative justice. ke ne ke santse bile ke re ke tla mo ntlheng eo gore awareness ya restorative justice e kana kang a e teng ka ntlha gore mo malobeng re nnile jalo le re buisane jalo motlhankela wa ditiro tsa kgopolelo re ne re bua jalo ka yona restorative justice gore e thata go lekana kang ka jalo gora gore baagi ba rona a bana le tshedimosetso e lekaneng gore restorative justice e ka ba tswela mosola ka tselentseng jang gore ba amogele jalo batho ba ile gore ba ntse ba tshwere kgwedi ka kgwedi re a tswa re ya mo setšhabeng le minister wa rona le deputy minister le ena wa tswa the regional commissioner tsa rona ra di rotloetsa le tsona di tswe ha re ya ko setšhabeng re etela kapa gona go sala morago dipharoli tsa rona re buisana le di family members re buisana le baagisane se se le botlhokwa ke se re se boletseng ka taba ya go berekisana le mafapha a mangwe like yona social development le health local government go gontsi fela re a iteka re tshwanela go gore re tlogele fa re lebogetse nako ya lona baeng ba rona ba tlotla gompieno ke simole ka wena ntate Makgothi Samuel Thobagale wena o le commissioner ya nakwana ya ditiro tsa kgopolelo re lebogetse nako ya gago raitso ra leboga ke leboge le wena ntate wa tsena seatle re go leboge gore wa be o lefa o na le rona me re lebogile gagolo ke leboge gape le baeng ba rona gompieno tota ba ile go re tletse bona gompieno fa re leboge wena Clement re leboga Errol re leboga Clement wena Khotso mogo le Nicodemus re a leboga re lebogetse nako ya lona gompieno motho tso re sone go gore re tlogele fa re dirile go lekane mme ga ke no se ke patilwe jalo ke lekoko le gore le nkene no ke nya ke bile re ke se ke tlaise jalo ba nya ba rona ntate Makgothi Samuel Thobagale ke commissioner na kwana itiro sa kgopololo mmogo jalo le ntate Watson Seatle o emetse jalo lefapha la tlhabololo ya baagi mmogo jalo le lefapha la bosiamisi ke bile jalo le ka lekoko la meke selemo le lekenge ke wa setekniki Fio Hadebe Mponchwe ke abetswe molehe le Juvenile korogo ke motlhagisi mokhuthamaga motlhagisi mogolo ke mesesedi le bogang korogo le kutlano patedi le bona ke ba le bogana ke re file komane re dirile go lekane sa sentle